ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. UMDC ke seorang berdairu noilam kaliang persya ubat titas W Khan ula kentu yang executive committee jangan kasih hers atan Master District Council baka dewan penkloy no ban penlong ke MDC election kena menlait dengan jing kena bagi MDC ki kuat ban penjalan. Yakni ubat titas ula penpau hak kenta geli jenggeli hak sengi balai jangan dor balir jangan kasih hers atan Master District Council ke berdairu ke sengi ke bukut jangan dor bar. Haba bo jengli ubat titas ulo ong bagi executive committee hadir melapha ya ke kaipon joint limitation committee shika select committee ke isi ke dewan penkloy penkhot ya ke jingalang. Haba juba u deputy chief executive member ba pencingan NCA mul ong bagi jing penlong ya ke election ke syong ke jingbit jingbiang jangan sarkar jela bar kumjuru na ular ke jela. Will the executive member in charge be pleased to state the present status of the delegation committee constituted by the executive committee? Jubab along the delimitation committee has submitted its report to the EC, and the same has been placed and introduced in this ensuing session, which was referred to the select committee, sir. Kublai Mr. Chairman, I kublai TCM bala I kanika jubab harga jiksya kanika jikali halabu la Islam natakadaw mo kemtem ba ka delimitation committee kan submit a report hoj ka yeng ni la pediang ni report bat ni suthu ruba kani ka report kala wanra ya ka bill abide bari report bala pha ka select committee te nakalian ka chonga ka e ka bang asukwa ban yo jingsai ka long ba hadin ba UI ni baki mau lat sai kubor ba hadin bala refer sa select committee dan sigun ki jingkeno yang ki MDC baro kita ba kini kila amut ban penjelan biang ya ka election paling akran ni kani namar ba ka e ka ba la priang hapo house paling ira biang select committee isuk tu bakala bandon kai skwa banya tu ki Mr. Salman dang meneru ladon ba pha mesin senga adin baglei i ketuka bil kecungi yang bakadan mereka senong ke hapo konsensi jongki na makla Mr. Salman kata mau kriya is kam reflect akabil di kita pau hi kalong ba dan kami ban examine dan tak ada ngasi mengini kabu ban keren ba nakwa ke isiru bahkan long clear mo nang ba kibriu kinum sim ingi da pemuen ngayai ban ni kani ba kibriu kisim ingi kumwe kamtam gitu ki ba comment sa ki YouTube ki ba su comment kat balap kat basiap ba su kendo ingi ba ikwa suki ikwa abam tulop ikwa ngim kwa ikran sai hangi bang ngim kwa idang kwa no hi baka election kan lo tira takadaw ngasno ba kajing kentu na kaliang kaconga antami ke isi bat pemjuru ya kan ka select committee po kajing long chairman ke jongpi bangin per state ya ka kam kloy kat bala ta ka bang sidon banat alo kan ka singkeli Mr. Chairman, saya susu gambar dia akan dur juga jingkelin mereka. Ban sutu anda dia ka main jongka executive committee cendri juga por kani ka property juga select committee gumbangina ya tren aga first day ka bangnya discuss swa bangnya juga select committee ka syai keda kata kalong ban pensted ploy kat bala bat ban khotru ya ka special session pada Ronkap namar gumbaong
ba TW Kain MDC Badan Buram nong ilam jong liang etai bana kaliang jongi ki babon ki MDC bat lajan baro di kwa ai bakan long no kloi ka election terhadap kidon ki technical problem kadi ka duty jong ka house ban refer kat kum ka procedure jong ka ye sia ka select committee ringkat kajing yakut ke basyai ban penster ban penkloi kat bala haka juga porong agwa ban pensyai dia hagi para member ba kajing penlong ya ke election kam syong ya hak ti jongi kajing penlong ya ke election ka syong ya ha kajing bit jing biang jong ka sarkar ringkat governor ni ngilong ready at any time padalong no hajini benairu ngilong ready ban penster ya ka select committee pada ka select committee ka selamru ngilong ready ban ila election para kalong da ka konsil ba kabarim nek batumai ini ka shulong ba ka syai kedar kapadon kino ki technical problem kapadon haka report bat haka jing wanra ya ka constitution amendment rules kadi kakam jongi ban refer ka select committee bahkan examine banora poikat bara tendre ka election ngilong ready at any time padalong da kabat mai ne ka barim ki konstitusi kita ngas ko ban pensyai dia nagalang jong ka isi so masa semensa ko ahiban ya suplemen alor kene ka dimission committee ka bangilara sa ko ka select committee ni sutu ya ka main ka baki pajba kidan halor ka jing penjalan ya kene ka election ha kene ka tem ka jungi ka pemerintah ka jing penjalan ka jungi kamdei ka jing kwa ka jungi kum ke MDC la banong ngai ka dei ka jing ya bhalang apo jong ka KHADC bro ka ki constituency kidan ki constituency ke bal abon palat kidan constituency ke bari palat dan ri kai ka bang asmu ban kwa ban yo jing syai na deputy CM jungi galong lanu bakane ka select committee kidan ka jing tumu ban khotno ya ka ban kenang bakane ka kam kan state no nang bangiru ini syai alor kane ka kebentar bamangi kum ki MDC ki ba kwa ban ajing mur ngin yo ban wat jing mut kloi na ki pai ba ki jungi kata ka ka bang kwa ban syai ngatrai mentakas ni lakut kanika session ngatrai lakut no kumong persiang ban khotno by next week ro mentangi nang ap ya ka jing pentip na kaliang ka office jong chairman nang ba nginyo ban kolno ya ka select committee